Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob yeng jongpi Kayo pedinam bat ya dia tet kwaju penlong nang kapor syakapor dakakin hon jang Fabulous Family Store haka santri kuno pra arajar pausau kum shibenta ka jingya lenti ke basau Snem haga jing penia ya kanika kam kla penlong daga jing lek kamen haga ni gasngi ha bakladan bunjat ke Tiar repair ke Kynthih naduk ki jan ki Jingdie ki jingshna blashna dagi kiti ki jingbam ki Tiar Christmas na kabenta Pyntyllun ya ki yeng kesem ba ke wedi ke Tiar Haga ni gasngi la ya don lang u director Jakarta Tourism u ba Sylvie Dingdo belong ku Kong San harin ka gajing don lang jong deputy commissioner jong ke East Khasi Hills ke Kong Rosetta M Kurba ba kwe ki ha officer lamba ki bahinga sem bagi parlok para jor jong Fabulous Family Store ya gani ka jaka di Jingdie bat pin inam la penlong apla jong State Central Library Shillong haga bala saki bagi pat ba babun belawan bantit ya Tiar bat mar ke jingbam blashet bat di haga di ka jaka Family Store is a store for all the entrepreneurs, and we used to host these monthly local fair every month. So now it has expanded, our business model has expanded to a part where we have to host twice a month. We are truly grateful to have you all today. Syabom cukut ngan berat laju kuslai ya kamenta topen bha syadin ngan ompai oh 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 ya ringsa hoi kêu ngan ya berta saudong ngan ya sha havanda hon klam da tha Syabong taba syo kasni da jing I ba jing men yin ya Syaki wei ru